Itoningo dii apa iltasati oshomo oiguanate nejo ekipuo aaya amu kitodua pookin nikiishutua eng'eno. Kaitoki ake alotu paisho nkaatini dorropu oleng naamelok ekimaasai. Neiguana kulo tasati nejoki olikae entawuo, amaa dii enaa nikibulu kainyoo aikata eitu kidol? Nejoki olikae, olee entawuo meeta aikata kiishutua nekishon. Maadii amu kitumuratishote, nikiyamishote, nikinotito noonkoko. Maape taata aaya amu kiishutua nekishon. Nedumunye aapuo. Eji amu kepuo aaya tenkop nemeyioloito ajo kaji, ji kepoito ake peepuo aaya. Ore etii enkoitoi nenang'are enkayioni nakwetu alotu ang'. Lo kakuyia kainyoo? Nejoki kakwetita dii amu etii oloro. Ajo otara olaur. Eji olaur doi. Oloro. Nejoki entawuo itoning'o dii aikata yie ina? Eitu. Eitu sii aikata nanu aning'. Nepuo taadii apuo aabaiki. Yiolo ake peepuo aabaiki nedol taa ninye ajo etara oloro olaur. Nejoki entawuo matorrinyoto taayie amu amaa naa ina itoning'o aikata yie? Eitu. Eitu sinanu aning' maape naa amu eton etii mbaa kumok dukuya nitu kidol. Neitoki iltasati arrinyo. Nepuo ang', nepuo aitoki atoni ilarin kumok, ajo sinanu naa amu meeta oltung'ani otodua mbaa pookin tenkop. Ata tenijo iyie atoning'o, natodua, naikunaja, meeta oltung'ani oishua mbaa enkop. Eton etii nkumok nitu kidol. Nitu idol iyie, nitu dii apa edol ilapa ledukuya, ake mbaa naagira aasayu ata taata. Neeku inaatini elelo tasati naaji ake ajo aisho, peemiton ake siiyie nijo iyiolo mbaa pookin, nemiton nijo itodua mbaa pookin, aiko nejia. Subscribe nikipuo dukuya nilo dukuya ainining' inkaatini dorropu naitoki aisho. Ashe oleng, kimayian Enkai oleng.